Municipal Council bylaws for Amendment 2019 ni matungin na sa iya sa tigil matol tayo wa ko yung sabi yahalag ni Hainam on Minister Siyang Kumana Lautokre. Amasong mori dagi langoy putok pa yahan di haidon Impal mori lamida pung ni panipan economic blockade sa Chakre mori dagi Impal ta na po sa ipupagari pagkatolong pa yakidre. Mayam krom jari do mi biri bas impact news ni ke tok som na hosi pungsa si pawi mari pausing mayam da pijari. Manipur da hana yum saba matamda matol ahum khakta yaba pirambadu Imphal Municipal Council Building Bylaws First Amendment 2019 ni matungina sahi sidagi matol tarit saba yahalagani haina mahut Minister T Siyang Kumana Fongdorkle hinamo si matangda Minister si quarter da pangtok ipa paumising unaba mada Minister na hai Manipur si sing saruk ayam ho ibana law unaba mapam hantarak pa madi mi masing henggalang liba si yelaga lawpam kanana ba lainga ka sina yamna kupna khanraba matungna khongthang si paikat pani edu yum saba matamda yumbu aduna mari lainaba expert amadi authorities singa yaba soidana logadabani karigumba yaba yaudana yum saram bathoklagadi yumbu adugi mathakta logi kan thok lokhatlakani haiki nakalaman of the Imphal city manungda building ningkhai duna misimina yaukraba matungda city manungda hana yum sakraba singna IMC da dukan IMC da yum madu karama matamda sakhiban haibagi detail yauba form sing thajinaba mahut department and notification talkiba adu ngaktaba mioi sing laliba October 15 gi logi vaccine lokhalagani loina limit asi phaubi manungda footpath matakta podyon ba bade dukan gi construction tausin basing su loktokadabani karigamba limit asi phauba da loktokta taragati dukan phamli basing adu police ta phagat han basu hauragani haike Maruana pandamdi building maten tet mak sabi abi permission si karigi piri bano na habida Manipur ji 90% di hiloiba 10% ji beli oiba 10% beli jang si de koi labuk agriculture le mam yim lo sakala pa hetar adana sagi tawbadi sakala mam ji leibam nei tabadagi permission du sakana sa permission pi de badagi mathon saung wang sakra gadi koi yum masi manon manga tu po su pun pun leibiya ba adugi sakbiya damina adum problem de am hotona bangak tani agriculture le koi mahemarong thab sinjak ki thab da sep tona ba hai permission si pi bani mayam na koi sarkar gi ain mayam si ngakpiyo akhoi na hingbada hiram khudi makta lo ma leibisna lo sina koi khudi makki makhata leibani Mori dagi langoy putopa yahan di haidana mori da pungni fanipan economic blockade haukre mori dagi Imphal tan na potsa imata putopa yakidre economic blockade singa se yongan batiki all travel sandstone labor association amadi golden tipper owner association ani nakosam nandana sathakibani economic blockade sagot pasingna Imphal mori lambi gi mori college maya da lambi tatna Imphal gi sanglakpu gari sing sector gi tabak sathaki mori dagi tholokpu gari sing su sector matung mori romda amuk halanki blockade manungda mori commando singna makoi gari da haptan purakpa posai phawba sing thabagi thawong sathaki sathari blockade asiga bari laina all travel sandstone labor association ge spokesperson oiriba PS Gangtena economic blockade sathari ngi pungni fanipan phawbi manungda laingang na makoi dabi tabi drabadi blockade taki hen ba top kong sangkya masang singani hairi nakalamaromda sathari blockade asigi waroi cinema purakna ba haidana technopol gi SPTS Bikramsit Singh amadi taranti suba Assam Rifles ki commandant Colonel Rajesh Chaudhary yauna mori police IB da association ani asigi view singami pangthokni Ngarang nungthil all tribal labor association indefinite blockade chathagani haibadu ngasi ajuk haugre kana mata economic goods pubi yaroi haina khoi kanna thingduna leire hojik phawbada government na natra concern authority na karigumba machak ama positive reply natra positive action ama amatang original the basi ekhoi laibak thibani 48 hours indefinite blockade asi loisilabasu positive action reaction laktradi masi henna kanna stringent agitation chathagani haibisi ekhoi gi wari amane Imphal mori lambi ki taranthi suba Assam Rifles na malami kaithel la pakoti maga lak kun longi mal oigada ba brown sugar gram satruk phakat ngamle impact news na phangwa pauda brown sugar adung ase yu angan ba pung ani taba matamda taranthi suba Assam Rifles kudeng thabi da leiba permanent vehicle check post gi khara thaptok na leiba jungle gi mafam amadagi phagat pangam khibani paw asin makata na taranthi suba Assam Rifles mi khara jungle lomda drug pugadore habi akana paw ma phangmadagi ngarang numidang dagi lumdan operation sathaba hoke nakal Nongalam dai ki matamda Assam Rifles ki kangbu aduna mioi khara jungle da lakpa upathaki tanabada brown sugar adu hundok lam laga sen khibni hairi
Indo Myanmar ngam khai paring dalai ba more town ki police station nakal da mapangal kan bom ma pokhai khrei thodo da so pala mate ya holdre impact news na phangma pawda bom singarang namidang pung tara taba matam da more police station ki maning thangba sekpal gi wang da pokhai khibani bom do hek pokhai khibaga more gi additional SP operation i thau puriba M Amit more police ki OC let kho how yauna police personnel sing of ni pum do suba sam rifles ki colonel Sumit Sur laktunu yangsin ki bom pokhai phamada da splinter gumbadi phangkide adubu 2AA की बैटरी सेलम अमदी बॉम अदुगी मसाक योंबो ओइगनि हाइना सिंगनेबा प्लास्टिक खरा फंखे बॉम पोखाइबि थदो अदुग मनी लेनेना मोरे पुलिस स्टेशन केस अमा लखत पगलोइना थिजिन बहौख्रे हौजि फावबि ओइना करबा लालहुलुमना थदो गसि थोलमनो हाइबा खंगमगमद्री मोरे पुलिस स्टेशन दा सखंगदबा सिंगना बॉम गी लान चथरकपा सि ngaraंगी असिगा थारगा अनिरक सुबनि हारि महात्मा गांधी की साम यांखै सुमोंपो कुंगन मरी लेनेना मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी एमपीसीसी न सिंदरंग लुसिंग बसी मतंगदा खननेबगी थरम अमगसी पांगथोखरे इम्फाल की कांग्रेस भवन द पांगथोखिबा थरम अदुदा कांग्रेस पार्टी की लुसिंग बसिंग एमएलए सिंग हानगे एमएलए सिंग न सरुक याके अथोइबा मिटुंग लेना सरुक याके बा हानगे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ओइरंबा हौजक एमपीसीसी की प्रेसिडेंट ओइबा नुंगबा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी एमएलए गाइखांगमना महात्मा गांधी की मतिक मयाइदी सैथारिङाइ लोइब नाइरोइ महाना लौरम थौदांग सिंग मतुंग इंदना अइकोइना थौगाई कया पांगथोक हाइबसी तंगाई फदब वाफमनि हाइकी खननेनबदगी मॉडरेटर न हानगी मिनिस्टर ओइरंबा हौजिक एमपीसीसी की वाइस प्रेसिडेंट की थौपुरिबा डॉक्टर केएस रतन कुमार ओइखे साक्सा मांग पांगथोकिबा अहान मतंग की खननेनबा द सरुक याकीबी रिटायर्ड प्रोफेसर केएस बी मौलाना महात्मा गांधी इज चैंपियन ऑफ नॉन वायलेंस मूवमेंट हाइब हिरम मसिदा रिसोर्स पर्सन ओइना महाकी ओइबा वाफम थमकी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की मखादा लेबा किरोरी माल कॉलेज तकी लाखिबा डॉक्टर एम रामानंद सिंहना Mahatma Gandhi eradication of untouchability in promoting unity in diversity India hai hiram asida mahaki warol thamke loinana sakja matung da pangthok ba han khananina ba asigi ani suba tangka ki oina MPCC ki general secretary KS Devapratana moderator oikibag loina MU ki professor Amar Yumnamna Mahatma Gandhi and contemporary development thinking hai hiram asida resource person oina warol piki Dr. Singlen Maisnam Nasu Mahatma Gandhi's view of rural self-sufficiency and the present day agrarian crisis hai hiram asida maki warol thamki Shastra pura na hai ishwa kangwa sa achum ba hai no ishwa ni dharma pura mo violence ho hiksa ko isi lo na Laman tau have said, any religion that high, any teaching of philosophy based on truth and non-violence is nothing but is a divine message. Message. Ishwa ki papati. Mahatma Gandhi ma Hindu hai. He's a pakka Hindu. Ma Hindu koi hai na. Islam, among Christian and other religions hai. Equally ma worship hai. मियामदा लीक ओइबा एक्सपायरी मतम हेंदोकलब अमदी अरुंबा वाटपा गैस सिलेंडर पीरी हाइना लोइनना ऑयल पंप सिंग था वाना पीरी हाइबा वाफम यंगसिन हन्नबा मरी लेनबा सिंग पाउता पिखरे हाइना केबिन पीडी मिनिस्टर ओइबा कराम श्याम फोंदोरकली इम्फाल वेस्ट की लंगथवाल लाइबा लंगथवाल खौपुमदा एमएलए लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड की सेंफम नसाबा वेटिंग सेट संगाबा की थरमदा वाफम सिपांग फोंदोकिपनी थरमदा मिनिस्टर श्यामना मखा तारातुना थौदोगसकी मथांदा स्पॉट इंक्वायरी तौदुना सबसाबा रिपोर्ट अमा ngasi निमिदांग वायरम फावबदा पिरंगनबा सुमरी लेनबा सिंग खंगनख्रे रिपोर्ट की मतुंगिना अरानबा लेरमलबदी सबसाब एक्शन लौगनी पुनमंगना मियामगी दबक हिरम खुदिमक्ता नियम सुमना थमोई सेंगना कथोपगा लेना थबक तौबा हाइबसिना मरुनी लमदम असि साउखत लमदम अमा ओहेनसे हाइरबदी हौरलिबन नहा सिंग अमसुंग मियामगी दमक थबक तौरिबस लुसिंग बसिंगना नियम सुमना थबक तौबगी तंगाई फदबा लई हाइखि कंसर्न ओइरिबा कैबिन बीटी डायरेक्टर ngasi Sunday waragasu aduga huji IOC gi deputy general manager joint team ama sallaga complaint nui matungina spot verification tau aduga mara level singmuna action lokhallo adugi kayumba lana tawboragana kanaumuna allegation tawboragana media gi khuthangda ajana clarification piyo ma hai balaire complaint or natragana maram chana hairpa khudimake ekoi lengakpa moina akoi matam chupada honor tawgani तौविमल खंबो चरी थागत चरी तौबदबु ngasi nungdaw bhogi manungda ai sada report piro Sunday warga su thabak tawgadabni haibagi
अकनबा इंस्ट्रक्शन अमा पीखिबा लैरे Kevin BD Minister of Karam Siam Namaki constituency Langtabalda local area development fund Gitadrak percent from Sing polling station Gimiamda Yan Toktuna. The state as a Puari same cray Langtabal constituency Manung Sanba Sazing Marin Kong community hall the Panto Potaram the constituency Aduki Saka Torangi Tabak Paikanaba following wise committee sing the local area development fund Gisantang Sing Kusina Kibini sent from Yantoki Taramado the minister Sina Han Bigina polling station committee Taratrukta sent from Kusinaki Taramado Mari Lane minister Karam Siamna Miangi Pangpam Tokpasaktung amasung thadrak percent sing transparency leina sama da sama miamda niyam sumna phanghan bahai base MLA minister yauna mihut ori ba mipung khuding maki daiteni praja miang mihut ori ba singna miang sak sakum phawba sangduna hiram khuding makta yaifana bathabak tawbana yaifa balamda ma ohen mangam gani haina phongdoki प्रजा की थबक तौब कांद थमोई सेंगना थबक तौर कांद प्रजा की सौख थौरांग मपुंग फागनी मधुना अकोई खुदिंग मकी माई पाकनी हानादी अकोई होल केंद्र के बेनिफिशियरी सेंट्रल कमिटी की अमा सेमगा तौबनी मथंगदगी ngasi si 75% ni hoji lehori ba 25% de account transfer taudragadi ngasi ngarang latest thopa notification bank ke amagi matungina 2 crore sahim da kai ba taragadi account amada 2% kapagi pot lakpanina account transfer hoina tawgani aduna ngasi phangbiri ba khuding mana account amamam singjamai gi urban cooperative bank da hangbiraga account transfer tawdragadi madugi adi 2 lakhs to mangjaba laigadamina adugi thabak to ma tawbinaba maduma appeal tawjari Matang sois break am lojage break matung da lamdam masi layak pasingi lamyan ba RKCS ki marpudra manga sum pokumon mari lainena Mahirui singi oiba layak pasangum na bapangthok khapi pau madi Manipur musumale ki tongan tongan ba I pau sing puduna laksage impact ni sumi eng tadun lebiu break matung da mayam ko tram no sere balatina sing makata pa pau mayam da pizari lamdam masi layak pasingi lamyan bani hainari ba lai khitraba miyam na RKCS haina khangnari ba RK Sandrajit Sana Singhi Sahi marpudra mga subam po kumon kamari laina na mahirui singoy ba layak pa sanglam na ba mga se kay samtong dalay ba laikita ba layak pa sige sanggay da pangtokre RKCS Museum of Crafts da sindo na pangtok ba layak pa sanglam na ba atu da class 3 digi class 10 paw ba dalay ba tongan mahiloy sang sing digi mahirui sama yang kay rom na sarugya ki lali ba October 30 da makong matang taraba mahirui singda manamatam yan tokkari hairi loina na laikita ba RKCS na layak pa sinpambo saukhan na ba mati mahirui singda subject amo ina tamhan na ba honaramba adubo singthabo ina sanglam na ba asi pangtok pani hairi All Manipur Medical Students Association gi nipu super annual Freshers Day ngasi Hotel Imphal pangthokre loina na Freshers Day gi thormadu da saru yaki ba Manipur Legislative Assembly Speaker Yimnam Khamsana hagolak liba medical students singda afaba doctor ma oina na ba afil tawkre thoram aduga mari laina na Freshers singna masa masa gi introduction tawduna Regional Institute of Medical Sciences RIMS ki direct senior doctor singa interaction tawki loina na RIMS da postgraduate first year tamni pasing sutaram no ki loina na afaba mahiroi singda mana mathum piduna puning thapot ki tungda khonthang haina mingthon ba annual magazine namsu release tawki प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत की स्कीम को हौदोक्तना लाइसी मसी याम थागनिंगाइनी मणिपुर की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना कोई हक्सेल की टेंगबांग काइना हौदोरेसी मसी अचौब मतेंग अमोय आई होल सिंगजमे केंद्र सिदा लिसिंग अमगा चामरी के निफु मरी आयुष्मान भारत की कार्ड आइना हेल्थ डिपार्टमेंट का आई युम द लोइना सालगा यंथोगली सो अराउंड 40% अमदी सगे अंडर प्रोपर्टी लाइन द लेतबा इवन डॉक्टर की प्रोफेशन द लेबो यावरमी कोई सेंसस द विबला को कांगो दुसु कराइ दम फमगा माना खनबा अमनी द अंक होल सखिबनिना मागी मी पाप द हबसल सखिबा आई एगी थबकता हदी ऑनेस्टी खतंग सुमना तबसी संगे डॉक्टर दसु अफबा डॉक्टर लेनी फतबा डॉक्टर लेनी पॉलिटिशियन दसु अफबा लेनी फतबा लेनी हगो लेबा मेडिकल स्टूडेंट्स इना अफबा डॉक्टर ओइबियो Lamdam asigi culture ka mari na firol yauna tei polam kaya phanghangadaba noba dukana magasi Imphal East Mahablida Manipur gi ningthau lai sem sana sawna hangdokre Bachu Unique Creation haina mingthon ba dukana du ham ki throng bari lena ningthau lai sem sana sawna hai nomo nomo gi mangsilang ni lamdam asigi nat
culture ga mari leinana polam khayabu yokatuna miamda ahongpa mamal phanghangadoriba dukan ase yamna puning thogani ngai ni haiki ngasi hangdokkiba dukan asida nupa amadi nupi kaya gi firol sing amadi luxury item kaya su miamna phanghangani haina dukan asigi proprietor su oriba lamdam asigi modeler amoina miamna sakhangnariba bachuna makhata na phongdokki ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯡꯈꯤꯒꯗꯧꯔꯕ ꯌꯨꯅꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯨꯅꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯔꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯌꯨꯅꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯔꯣꯜꯁꯤꯡ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯒꯤꯁꯤꯗ ꯁꯂꯥꯏꯒꯤ ꯀꯣꯌꯦꯠꯀ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯂꯥꯏꯒꯤ ꯃꯆꯨ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯀꯣꯌꯦꯠꯀ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝ ꯌꯨꯅꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯅꯥꯠꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯥꯅ ꯃꯁꯤ ꯌꯣꯛꯈꯠꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯍꯤꯡꯒꯠꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯤꯔꯣꯜꯗ ꯈꯪꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯐꯝ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯀꯦꯁ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯃꯆꯨꯅ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ Plastic ke polam sing khwai gi amna khongolaga Kaksing Municipal Council la pisalakpa ngambagi competition ama Kaksing Municipal Council ga office ta pangthokre plastic ke polam sing khwai gi amna khongolaga Kaksing Municipal Council la pisalakpa ngambagi competition aduda Municipal Council gi office ta pangthokhi competition aduda Kaksing Ward number 4 gi councillor P Sanahal Devi gi kangbuna plastic kg samari yankhai khomjilaktuna ahana position taduna selgi mana oina no palising tara phangmang amki ba loina tongan tongan ba kangbu sing da so plastic polam sing khongat pagi dabak selgi mana sing pidana puning thagot ki prime minister na single use plastic free oiba India ama oina ba local leba asida Kaksing Municipal Council aso saruk yaba oina competition asi pangthokpani competition asi tha ahum khudingi pangthokani haina Kaksing Municipal Council gi chairperson Naurem Sanjay Kumar na fondorli Lining thau sanami sanapung LSSP na sinra pangthok pamarirak subamay tay sanu 2019 gi event mo riba nasom semba seng khaiba masung seng khapagi thoram Imphal East District ki nomai sing da pangthok re ngasi gi event atu saru yakiba maitai sanu singna maitai gi sanabi gi matungina nasom semba seng khaiba masung seng khapa bamam toina sangdam na khi sangdam na basigi makhata ba advancing Manipur ki tongan tongan fam sing da pangthokani hairi Haukiba September Kunipanda Mumbai the Bangkok Miss and Mistress Iowa India 2019 the Miss Fitness Tarak Padanatana Haukiba Jun Kunmapanda Delhi the Bangkok Miss and Mistress Glove India 2019 the Miss Fashion Icon Tarak Ravi Lamda Masigi Ningol Saidisma Lima Popam Ngasi Taram no Kre Taram no Pi Taramado Iowa Manipur gi Ambassador Oriba Mistress Iowa India 2017 Asakin and Konsamna Sindrang Nagampala Laiba Sangai Hotel the Bangkoki The bulletin is headlines of the Thamjari. Imphal Municipal Council building bylaws first amendment 2019 matumina sahi asidagi mathol tare wango yum sabi halagani haina Mon Minister T.S. Kumar na lauto pre. Masung more digi langoy putok yahandi haiduna Imphal more lambida puni panipan gi economic blockade sa chakre more digi Imphal tam na po sa itubugari matatolok pa yaki pre.